Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Pogledajte šta je sada uradio. Taki Marinković u javnosti prvi put posle skandala ćerke Maje i Asmina. Nakon burnih dana koje su obeležile sukobi Maje Marinković i Asmina Đurčića, pažnja javnosti usmerila se i na Takija Marinkovića. Otac poznate reality učesnice prvi put je viđen u javnosti posle cele drame, a njegovo pojavljivanje izazvalo je brojne komentare među pratiocima i rivalima. Iako je prethodnih dana njegovo ime često pominjano zbog dešavanja između Maje i Asmina, Taki se ovoga puta nije oglašavao, niti davao nove izjave. Umjesto toga, paparaco ga je zatekao u potpuno opuštenom izdanju daleku od televizijskih kamera i burnih rasprava. Odnos Maje Marinković i Asmina Đurčić ponovo je bio u centar pažnje nakon niza događaja koje su se izdešavale. Veliku buru i javnost je potresla celu naciju. Njihova svađa, priča o oštetenim automobilom i mobilnom telefonu, kao i sukob sa Asminovim roditeljima, Mevlidom i Mustafom Đurčićem, danima su bili jedna u glavnih tema među ljubiteljima realitija. Dodatno, pažnju privukao je javnost i paparaco, gde je uslikan njen otac, Taki, koji uopšte ovoga puta nije se zamarao sa njivnim problemima i svađama. Taki bez komentara. Za razliku od ranijih situacija, kada je često komentarisao dešavanje iz Majinog privatnog života, otac ovog puta Takija nije želeo da se javno oglašava nakon posljednjih događaja. Njegovo čutanje mnogi su primetili i su shvatili kao odluka da neće uopšte da se meša u njivnim sukoba, dok sve situacija je ovako užešćena i zato paparaco Kadar objavio fotografiju prikažuvajući Takija na bazenu gdje je vreme provodio u ležernom izdanju. Nosio je šorc i papuče, a gotovo sve vreme u rukama je držao mobilni telefon. Na fotografijama deluje opušteno i nije pokazivao znakove nervoze uprkos tome što se njegova ćerka prethodnih dana našla u centru brojnih medijskih napisa. Mir posle bure. Njegovo pojavljivanje usledilo je neposredno nakon što su se Maja Marinković i Asmin Đurčić ponovo viđeni zajedno, čime su dodatno pogrejali priču da su uspeli da prevaziđu posljednji sukob. Njihovo pomirenje izazvalo je veliki broj reakcija na društvenim mrežama, a mnogi su se i zapitali da li će se situacija konačno smiri ili ih očekuje novi obrt. Večiti deo priče. Taki je godinama jedan od najpratenijih i najgolevećih obožavatelja Majini reality karijere. Gotovo da nije bio važnih događaja u njegovom životu, a da se on nije oglasio ili izneo svoje stavove. Zbog toga njegovo prvo pojavljivanje u javnosti posle posljednjih drame nije prošlo nezapamćeno, iako ovoga puta nije davao izjave niti komentarisao odnose svoje ćerke i Asmina. Za sada ostaje nepoznato da li će Taki u narednim periodu progovoriti i u posljednjim dešavanja između Maje i Asmina. Dok javnost nastavlja da prati svaki korak Maje Marinković i Asmina Đurčića, Taki je svojim mirnim pojavljivanjima pokazivao da se, barem za sada, drži po strane i ne želi dodatno da ima neki važan uticaj u situaciji.